21 April, Pope Francis Chavoy Enlo, Arta 88 years un ahut. La sopena jok leader atum lapen ke Christian ke belief Roman Catholic atum anbang ke mahu prong lo. Kopi pen pot lapuan lam ke thelo. Athe ke alang ni ke Pope chot kali Latin America pen first Pope ki man cheng abang lo. Penang an a country leader atum alang phanani ke dok. Athe 2000 ani kan pen aprang pen ta alang som thot ki claim ki me maduta ave theglong lelang. Alang penang an rat tumpan akimi akam claim pipik. Climate change, rights, poverty lapuson. Lapen ke kidukilak tumpan antame akeng kicham lapuson akam haitame claim. Alang aning kime lapen ke chipe bihek ki kroy thil klong pen jok kaprek atumason luxurious house long kidude chipe bihek pen alang simple house along sido. Date 20 Star Sunday mate Jisu ki thi pen ki thu ani hello last public tuma thengno ka chikla. Ponta laso ka chiklang ahut chitame alang li lang skisu bangkido. Laso pena jok panisi 21 April labang so ani bangke apranam juino. Alang kamatha kime kija kime Christian numpan aprang ki rung pon lapson kime pena jok penang an leader tum same aning ki oidon mate kamatha aning ki dugdundo. Prime Minister Narendra Modi alang leke phongni an chitong lo alo laso pena alang lisame aning duk chapklang dundo. Lapani ilitum CEM Tuliram Rong hang alang lisame aning duk chapklang dundo. Alang aning kime lapani kamatha kime sen pen jok the people's pope puselang phan kipu. Nasi alang lepan rest in peace.